iya ro tau mata diolo letu makokoy masyarakat pinggir gunung si bawa masyarakat pinggir laut pasti banyak mengamalkan itu agak masuk ke petan rupa magi na petan rupa nanti saya luruskan magi aga warnana celak ridi putih bolong itu matot tadi lu makade ko buka pintu aja mutat tunggu piolona on riban reko aja nakan nako agi pamulang nasabak lasa ya tuh itu namanya iya ko bayi ini dia na melo ipamaru itu makun rayen itu melo ipamaru tanah ini gare baineta ko baineta melo kay pamaru pasti dia na melo iya ayah parenta tambah istri atau ikurangi perintah mengurangi istri bukan menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan alena atau lebihnya Bapak Camat serta seluruh pejabat dari pemerintah yang saya hormati dan saya muliakan yang mewakili Bapak Kapolsek yang saya hormati dan saya muliakan para bapak kepala kantor alhamdulillah Pak KUA Kecamatan Tadade Rilau yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah beserta seluruh tamu undangan wabil khusus para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama dan juga terkhusus kepada panitia pelaksana peringatan Maulid pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya lupa ada sahabat saya, orang tua kita selaku mantan anggota DPRD, alhamdulillah beliau bersama kita pada siang hari ini. Saya kaget tadi karena biasanya saya ketemu di Pinrang, langsung ketemu di sini, alhamdulillah. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin dan hadirat. Begini, saya pakai bahasa Bugis. Oh iya. Situnganna angkate manaka panitiata membumikan agama Islam sekaligus ingin membumikan tradisi yang Islam. Tradisi si bawa agama itu tidak bertentangan, tapi ada tradisi yang bertentangan dengan agama, tapi agama tidak menghilangkan tradisi. Iro agamae na akui tradisi na masyarakat. Cuma angka mi tradisi yang harus diluruskan. Ada tradisi yang harus dibuang. Dan ada tradisi yang mesti ditundukkan oleh agama. Jadi bukan tradisi yang mengatur agama, tapi agama yang harus mengatur. Patokan tradisi ada ukwi agama. Jadi tania agama mengambil patokan pada tradisi. Tapi iero agama kadang dia lebih terakhir datang dibanding budaya, tradisi. Apa iero tradisi ukwi masyarakatmu kadang agama itu terlambat datang karena baru disampaikan oleh ulama. Sehingga kadangkala tidak bisa dipisahkan mana agama, mana tradisi. Nah, ini penting. Makanya panitia ini berat.
karena ingin kita mengambil dulu langkah memaulu, peringatan maulid, si peringatan maulud. Ini cocok. Mamaulu atau mamaulid? Hah? Maulid. Kalau maulud? Hah? Maulid berakatan waktu kelahiran, waktunna. Tapi kalau peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah yang lahir di bumi. Jadi ya ko maulud Nabi berarti tahunna. Iya ko maulid Nabi berarti waktunna jadi. Kayak kita peringati. Kalau peringatan maulid berarti hari Senin 12 Rabiul Awal. Ada juga 9. Kalau peringatan maulud yang diperingati karena nabinya didatangkan oleh Allah. Kayak kena cocok. Orang yang puasa pada hari Senin itu peringatan maulid. Karena dia memperingati waktu lahirnya Nabi hari Senin. Makanya Nabi tak naperingati waktu ajajianna dengan puasa. Sebagai tanda kesyukuran. Ia roidi tam maulukatui aleta dengan puasa pada hari kelahiran. Asoga tajaji. Ia ko salasa tajaji, aso salasa tak puasa. Ia ko arabata jaji, aso arabata puasa. Ia ko Sabtu tajaji, aso Sabtu tak puasa. Nasabak nabitta itanai magi tak puasangi aso sining, maka dai nabitta nasabak saya lahir hari Senin. Ini hukum. Tapi maka dah salah nak dia ustaz. Tulis sini ngapo mewa puasa, dena salah. Ia koma puasa ki aso sini berarti itu sunnah kelahiran Nabi. Ia kau tak puasangi aso jaji ngata berarti itu puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tepahan ya? Saya pelan-pelan ini. Saya ceramah 1 jam karena saya harus kembali ke Makassar baru lanjut ke Papua. Jadi saya ini belum pulang sudah hampir 10 hari dari Riau Pekanbaru di kampungnya Ustaz Abdul Somad. Kemudian masuk ke Batam, kemudian dari Batam baru ke Makassar, Makassar baru ke sini, dari sini lagi kembali ke Makassar baru ke Papua. Nanti dari Papua baru kembali ke Sidrap, baru ke Pindrang, punya Pak Haji. Dari situ baru ke Bontang. Jadi begini, ia kita ini apa dia? Ia ronabita ternyata ia ko syukurui mapuasai. Puasa Asyura 10 Muharram magai nasaba Nabi Musa diselamatkan. Jadi syukuru Nabi tak na puasa. Jadi itu na syukuru Nabi tak ma puasa. Yo puidi ko syukurani manreki. Ada? Tapi dia salah Bu. Saya tidak mengatakan salah. Nanti saya pertemukan di mana letaknya. Ia rui di umat na nabita tuli meloki magampang. Na meloki menyamang tulier. Isapai magampangi, isapai menyamangi. Ia roko mapuase waya merejing ustaz. Ia ko manre waya menyamang. Makanya maga pahala na puasa. Ia ko mapuasa ki apalato ibadah. Ia ko mapadreki ibadah to. Kaya ka na ibadah magampang, manre bawan na. Yan na to, ampay kong kataw sukura mapanre. Tapi baraka na mapanrewe, patapulos so na o kuwatan na tawe ko puri panre. 40 hari na pacapu lalawatan na. Salama mas sampayang iya to taw puray ipanre, tolinilaw doang ang malaikat rahmat. Ilaw doang ang lingi.
supaya ia masewi atutungange. Makanya tahu syukuru mapanre. Entah? Ini biasa syukuran. Ita katomato. Kedudukan agama yang matu karena dikabingkan dengan tradisi. Nabita Pak dan mato dakwahnya itu sederhana. Dia susah tahu dek tona kada maka iya coba deh. Ya kung kagagan pigaw sahabat na denasat dinasi cocoki nabita denah kada nabita salah ya tu deh agak pena po nabita maka nabita maukah engkau kalau aku ajar baik dari itu kome denah maka da melo ko gawale hati apa maka da ajalin tahu salah Pak aja tak ada salah ya tuh aja kau tuh nanti kau gau Pak guru nak dimakanja ini ya kita tahu iman na salah baca aja tak ada salah bacamu dia nasa sampai jamu tamu ranaka pasti makan memang ikut apa le agak peperangi maka dah angkat tu makan jala ya ko maki batik baca maka kanja makan rep palanna enak kada waya na tu onrona cucunya anakna Sayyidina Ali runtuk tau matoma jenne salah-salangi dia na marica sikuna nagetak bami makoy na penapakoy akadai dia nak kada salah itu nenek de agape na podangi kada ang kasila surat kue Hasan dan Husain to kasila surat kue melu imewa ka pertandingan mak jenne idi na manca dewang hakim padahal iyo nak salah-salahnya jenne kada idi na nilai kega kami na makanja matu asawai cocok ni mo ajenne no wah mak jenne Hasan apa kanjaki na pas suku-suku naitanya rotomotoy na sa rumah kiro pe cocok di sana pure majene nasa oi kasih majene inak pada si sana gilingi makada kega na juara apa makada rotomatoy sale bate kuya majene na tapi di sana salana jadi begitu caranya meluruskan sesuatu yang keliru. Dan begitulah orang tua kita dulu. Makani ro tau pandrita guru ta ke jadu rahman amodanle. Angka ganang kata runtu imaka da tamarana kata itu na jam. Tidak. Kalimat yang keluar dari bibirnya ulama itu bahwa ini ada barakat na komaki ya komeko pak barakat jama-jamamu pakui. Tidak mempunyai virus langi tanya bawa melo sipa. Tapi meloi latu oko pangkau kengi tanya bawa namun ya ro angkai andre meti pasallang ina dia membumikan darah galunge bolai ina melo ihe pasallang jadi tanya ya sange membumikan tanya ya tuba maka ini salam masahada ni selesai persoalan de tanya sipa melo ipasallang namun ya ro andre meti pasallang ya apalagi nama kokohe hati-hati ki hamal dia gaga ya nade gaga labal halal ay labimi kita hindari ya yero tapasikolang ya nak tarojolo kolawi supermarket nyama mo baru pa dito ga Alfamart na Indomarna tapar surumeman ya nak taparesa ya nade gaga labal halal na tapak guru meman ni iya rojo mo paresa nak komeko malika rokko nade gaga labal halal na aja ajarkan itu kemudian tita nigare tomotot tadiolo membumikan Islam maki buah ibola aju anak kak dena gena Bali ganjil yaitu akapeja ya kodena 10 sidi 10 telu atau serah magi na ganjil membumikan Islam ya rupong Allah Ta'ala ganjil
napuji anu ganjil aga sana yero patah papang itu napa ganjil tu asera 10 sidi 10 tanggu pangata timpak lajana alus susu tu mendre magi na talus susu ganjil. Yang kedua agama nana Islam, iman, ihsan. Nite. Bepai. Aga sana bepai. Nalengyasan barongko. Idito niya tu maka da barongko. Bahasa rakna tu barokah. Apang Tisang apang itu? Tanya apang tapi afwan. Al-afu penghapusan dosa. Sualah solawat. Makadai solawat, makadaki di sualah. Makadai barokah, makadaki di barongko. Dengar. Katiri salah. Itu katiri tanya bicara itu dari kasiri orang Arab apo na nabita pole Yaman dari Hadramaut dari lembah Sial itu yang pamnya terbagi 9 suku nah sebab ia patamai selangnya ku Indonesia tahun 1600 sampai 1700 itu gelombang kedua pam Al-Katiri makanya dia pakai namanya Al-Katiri itu Katiri salah, maka di Katiri salah itu Al-Katiri sholah Al-Katiri nindin itu kira pasok saya sange pasok toh itu dari kata pasol lilirak di kawan har makanya macaca layase pada kubah mesigi itu yopi di Andre Bawang ia tu warra dua bicara gina ci di berra ci di warra ya komelo imam porang iko mapak boting maka dia berra tapi ya komelo inasu maka dia warra kenapa beda warra dari kata wara berra dari kata birrul walidain makanya kona polewi anak-anak mantu namporang ni berra mamagi-magi na dia birrul walidain matumali lokko tau dua pajajian itu bahasa Arab ini tradisi. Makanya dia luruskan. Namo bepana asang agama toh. Magai nabita makwa bangkunna dia beri nama. Angka kata puyasa sulpikar. Ia tu sulpikar tanya asal tahu asal bangku. Iya, sulpikar itu kan nama Padang. Iya. Jadi kan begitu. Tapi itu nama persis dengan nama manusia. Magai nasaba iya robandai itu adalah makhluk dan makhluk itu berzikir. Maka dia menyatukan dirinya dengan makhluk. Dia nantiasa menyatu dengan alam. Ipasal lemaneng. Ia nanti ampai to motoy riolo napasi sambu mana tu. Idi to mi ato nak munri dia dipakai. Istilahnya angka mana ngasan tu. Makanya saya sampaikan maka daya komeloki membumikan Islam tanya sahada bawang namunya ro kehidupannya ya natu ampai lo ka maulu itawe patatto batanguti nasaba degaga batanguti majeko ya begitu lempu sifat na nabi tayat jadi napa ini talokana tappa makadame manide nabat di makalasi dah. Di namo matasa buah lokana bali darat na dito nalay patap paningerang komite batalo kalempu yo po nak monri tappa na tapang nasa daripada nandre panni labiya min najay dito ni gane namo tumelo joka napakkada manas to bate na pakkada maga bate na mapaguro to mata diolo ya komelo kollo sompa na ba ya mupake Abu Bakar tatun riolo Ali ri atauku Usman ri abioku Umar rimon riku nasalipuri nuru Muhammad baraka doa la ilaha illallah kumpayakun kenapa gitu nasam baca-baca tania baca pakai yang
Bisa-bisanya pakaian melo ipake dia na melo ibaca. Abu Bakar tunruto ngana lempu As-Siddiq kenro kolo ina lempu ramujokannya. Ia mau melempu mot dia mu tak deh. Yang kedua aliri atauna nasabah itu agama palayolo agama yang murusu imon ripi waramparang Usman kaya ente jadi urus agama dulu agama aja mau patuju sampai jamu macomo tu waramparangnya tapi Umar imon rina ia tu Umar barani tahu sagga jadi asandre kok kawaran yang aja musoro ya komelo ko berhasil alam puko patuji agamay na ciwaran parangi warani patutaw berhasil. Yo pwede ibaca ya ro. Abu Bakar tatudulok mo. Napa makalasi mak balu pajaiwi. Degere. Ini falsafah yang mestinya dipakai, Pak. Magi na ya ro napake. Di made nakada alam puko agamamu yolo supaya napalatoy asan na sahabat na nabita. Namo tu biasa makamparam ito mata dulu makanya to maka dade nawat di maculay kaluku nana cadi kaluku magay palasangin do na apa iya ko lawi pulu cadi kaluku marakko balin na niya to iya ko na pulong iya cadi na kaluku mak din na natapay kaluku rakko mato ikoy poday kada palasangin do gumitaw manasi aja mutatti uringi magay kanang kaumelo manre na degaga memang apa iya riolo oritana kung mapalay mo tate isaji pwe dua coba ni gare ori Malaysia mo tate dana melo repa kan begitu itu angka mana makanyarangi angka gulo to nasa kampangan ko di na kampangan iya ko angka gulo malampe irak ko na polo tak barakaw kauna madena coco ijay itempele panapajaji tapi ko pada kada kampangan ko tapapaja itu caranya menegur angka na istilah na pakai pamali tapi ia tu pamali ada yang sandar ke hadis ada yang sandar ke ilmu hikmah magi nang kapap pemali sandre o kodok pintu 40 hari itu di kitab Imam Sarnubi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu jangan coba-coba sandar di daun pintu na kunrui dale otak leson nah kung kataw sandre ko daw pintu na kan nailasa marat jiburay itu karena rihil ahmar angin merah yaitu ampe tomatot tadi lo makade ko mubuka pintu aja mutat tungo piolona on riban reko aja nakan nako angin pamulang na sabak lasa itu namanya rihil ahmar yang tenakan netes taro onron na dua di belakang pintu dan di dalam WC makanya kau nggak tahu gua mau ke WC jarak selama itu ada semua tapi kamu pak dongan nah Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wa damil aswadi wa dail akbari tabaca ya komeki matin ro supaya dia nakan naki tapalan nah depa Allahumma inni a'udzubika epun millau aldin runga ngak lokoridi minar rihil ahmari poloko angi celak wadamil aswadi poloko darabolongi wadail akbari poloko lasalokoy penyakit yang dibawa itu stroke kemudian kanker dan juga mimisan yaitu masuk edarok ingat nah itulah saya itu rihil ahmar yaitu ampa yatengi matinro imonrin nasara elatu isah nasabaok itu nama dari nakan nataw si bawa imonrin na subuh nah ada na lawu lagi bu sabara si ko dia tapal kemudian saya kembali sedikit sebelum saya masuk lebih jauh ke maulid iya ro tau mata diolo letuk makokoy masyarakat pinggir gunung si bawah masyarakat pinggir laut pasti banyak mengamalkan itu agak masuk kopatan rupa nih kamu kokoy kamu pak
Magi na patan rupa. Nanti saya luruskan. Magi aga warnana. Celak, ridi, putih, bolong. Celak simbol api, kuning simbol angin, air simbolnya itu putih, tanah simbolnya hitam. Patan rupa. Tahu? Mana dia kudara? Padahal angkalangi. Tahu? Nah, makanya api, angin, tanah, apa warnana? Iya ro tahu unsur ancajingan na apa to? Polok kui tanah, polok kui polok kui api, polok kui anginnya. Sirutu di mata ukwe. Itu sipakna api tetong, sipakna anginnya rokok, sipakna suju, sipakna tanah tudang. Maka ada kebicaraan kita negara. Apa oko atakalewe? Apa warna na yaronna? Sipak na yaro yamato. Ia ko tatong imakadai alipu, ia ko roko imakadai ha, tatongon na api, alipu simbolna. Ia ko roko iha, simbolna huruf ha. Angin, ia ko suju itu simbolnya huruf mim. Mim. Sujui huruf mim, kemudian dudu huruf dal. Simbolna. Jadi ya kotatongi maka dari a, ha, mim, dal. Okina Ahmad. Ni gaya ro Ahmad Muhammad. Caranya orang tua dulu itu mengajarkan agama. Jadi maka dari yamato tu sampajan, maka sampajannya makoro. Tato rokok suju tudang. Okina Ahmad. Anginnya tato roko, tato ngapi angin suju tudang Ahmad mato. Yana tu nak kada yamato Ahmad, yamato sampajan, yamato watakale. Saya bahas sedikit. Kepala, ulue huruf mim, aroe huruf ha, pinggule huruf mim, ajewe huruf dal. Tulisannya Muhammad. Itu ilmunya orang tua dulu itu. Kepala lima ya kan? Kepala lima tato. Nomor arwa, nomor sidi. Nomor arwa, nomor sidi. Itu kepala lima tak. Itu angka Arab. Itu Arab nomor angka Arab. Ya ko cukui mako arwa. Ya ko mangoloyasi itu. Oke. 81. Ini 81. Sidi 10 rua, si wali 20 na sidi. Ia ko 10 rua itambai 20 na sidi, asera 10 na asera. Itulah Asmaul Husna. Pala lima tagare. Tay. Alipu lamang madua huruf ha. Maka di ukina Allahu genak siratu. Jadi itu ke. Ya tu ampai makna ya kok kata bere. Kok aja mau para apa ijarimu buka-bukai. Nah sabab itu lapas Allahu ia natu yakka. Yang kena tu na para apa induk lima na si bapak jalokna huruf ha. Itu? Bisa. Maka dami peringatan Maulid. Ya sangi peringatan maparingerangi loko aja jengenna nabita maparingerangi loko nabita. Makanya makadaki peringatan Maulud atau peringatan Maulid Nabi. Mega apa tu nasa bid'ah. Mega tu paharang itu. Kita sakamai nya soe napa tuju mana mega tau pasalai. Tapi makadaya ro Maulid bid'ah, ya ro bid'ah tau pusat, ro tau pusat tamaranaka. Ya cek dek bawa kesimpulan, mapuncok mi pahaku pak, dia nama lampe, maka dama bawa. Iya ku ro tau maulu emam meraja emak barasanje pelaku bid'ah, berarti tau na cecepo Allah Taala. Nah iya ko na cecepo Allah Taala, dia na mungkin nakka mancaji wali. Itai gare guru tak Jatur Rahman Amodale mamulu lah. Guru tak kali bela wa mamulu.
Gurut tak kayak Haji Sanusi Baco mamulu. Gurut tak kali si Dendre mamulu. Na wali mana ro? Gurut tak kayak Abdul Rahman Amodale itu waliullah. Wali tak dengok ko kiburu Gurut tak kayak Haji Patahudin langsung memberitahu saya. Nak, yaitu gurut tak kayak Abdul Rahman Amodale. Wali itu ternyata sembarang. Na sabaya pasuru pasu palenna uku kalabonge tak detoni wujuna. Lau buka pawaluna dia gagai sana. Karena dia yang memasukkan ke dalam lahat. Karena memang wasiat na gurutta. Dia na mungkin wali na rekona cecek pong Allah Ta'ala. Na tahu-tahu mamaulu. Maponco mi pahaku ya pak. Maka dia ko sali gurutero wacurie. Tahu na cecek pong Allah Ta'ala. Dia na mungkin naka pong Allah Ta'ala mancaji wali. Na rekoto na cecek. Na puji mi naka mancaji wali. Na iya ro na jamai gurutta. Iya mi ro na sabari na puji ko pong Allah Ta'ala. Berarti aku mamau lu anu na puji pong Allah Ta'ala itu aja na tapake dalile. Paya ko dalile itu 5 pangewangi. Ya benar ro Ta'ala kehidupan sehari-hari. Maka dana DJ gaga ya nasibah desa na masurang ite patamo batalo ko kumasigie. Deme to gaga tapi balik to ni gare. Angka to ga aya sibah desa mateni te patamo batalo ko kumasigie. De to tu gaga. Bukan mimi mapangewatu Pak dia purana. Makanya lihat keadaannya ulama yang bermaulid, yang baca barasanji, ia mak baca dongi itai. Maka da dewan ria Andre ko purai baca. Ia ko pura ko palenna Andre mau baca Allahumma barik lana fi marasaqtana wa qina azabannar. Aja na Andre ya Pak puran itu mau baca. Na baca matu ya ro maponco mi. Yo puidi ibacangi Fatihah, ibacangi Qul Huwallahu, ibacangi Qul Subrabil Falaq, ibacangi Qul Subrabil Nas, ibacangi Alif Lam supaya mak barakah itamu kuwatange. Namo auto makan babi bismillahirrahmanirrahim napa yang selesai itu ni. Namo lalo ku yang lupai mepi mati garro to makada. Wah walupai mak bismillah na. Akadani bismillahirrahmanirrahim minal awwali wal akhir selesai. Ya kau deti sagi makan bismillahirrahmanirrahim pamule pamulan non ala tu capak na puang. Paku baniro. Oke. Nasaba angka ya doa umum, angka doa khusus. Me kita mau masigi doa khusus. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Masuki kole masigi Allahumma ini asalumika min fadlik. Tapi na pala mana kata yer? Dina yang mana na tawe ma pelai maka dia jajan pe kau baca sas. Apa dewa pelai? De bismillah bawa no. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke alhamdulillah rabbil alamin. Meko mak baju aja bismillah kok. Muludung bajumu alhamdulillah. Meki mandre bismillah. Masuk ke alhamdulillah. Meki matinro bismillah. Moto ke alhamdulillah. Iya benar roh. Apa bismillah matu ya tu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nasabak bismillah matu pamulanna. Alhamdulillah matu ya tu koto moto nasabak pamulanna alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Suku ya roh. Namo makan mami bismillah matin roh moto alhamdulillah ya benar roh ya ku ya roh deto tak apply mate bawani kama komi roh. Jadi agama itu tidak susah ini misusai aleta dengar gitu. Kemudian magi nana nabi yang mau dukam nama kamu itu pemimpi janji sebelum nana nabi di managaga yang mau luka imunrina nabi tayega patau maparenta jaji angka Iskandar Sulkarnain maka ega imunrina nabi ta magi den yang mau luka 25 nabi dan rasul na pancaji pong Allah Ta'ala yang disebut di dalam Al-Quran katu 25 nabi dan rasul na pitte itau pandrite kega nabi kami na cedek salana na mega de cenna na sappai na pasui 5 tahun yana tiasam ulul azmi Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Jadi ia nari pasalar, ia nari asam ulul azmi. Ia nari mewe lai sapasi. Nabi Ibrahim tongengi mega de cenna, tapi mega gato salah. Nabi Musa makoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala, tapi mega to kesalahan. Angka 2 nabi cek dek lah kesalahannya bahkan dipastikan hampir dipastikan dia gagal tapi dia cina makai kah pak angka mana mau dia cina tu nabi peniga Nabi Isa si Nabi Muhammad iya mi dua yang mau lukan
Nabi Isa Natal, Nabi Muhammad Maulid. Jika iya di salangnya tak maulukan ni Nabi tak. Apa iya ko Nabi Isa ang kamo pagkakurangan na? Di ka bayi na. Di ka bayi na Nabi Isa. Jadi ako makaray akhlak kepada istri. Mana sa din apunay Nabi Isa pada anak bayi. Iyo po ko Nabi ta ha asiraha bayi na. Nito tahu ko ang kagataw baru ko asiraha bayi na. Ito gaga ay ang kakamataw makada dua bayi na napalapak-lapak talo bayi na napalapak-lapak di panacuri na bite tu jumalanan niya tu menacuri pak deto je tu nateng gamay lak di bayi ni deto iya bi ko to lima susay ko lak dici di bawah apa iya tu bayi ni de meto nami pak dua tu makun rei mi tu melo ipak dua ya ko bayi ni de na melo. Hah? Cocok kah? Iya. Iya ko bayi ni. Dia na melo ipamarui tu. Makun raya itu melo ipamarui. Tanah ini gare bayi neta. Ko bayi neta. Melo kay pamarui. Pasti dia na melo. Tapi ako ka makun raya makana melo ko manci istri kedua nasa melo ka. Jadi ya tu bayi ni dia na melo ipamarui. Makun raya itu melo. Tapahannya? Kena tu ampai mak kata pandrita aja nu pasawa ibai ne mo kome mak bai ne. Pak DJ tu nalek kolalang. De Pak Guru salah ki. Aja ta macam ibu-ibu. No? Apa ia tu makun raya tania hak mili. Ia tu ampai tania muhrim. Tania muhrim tu bai newe. Apa ia sange mahram dua sarakna. De na wat dingi pu bai ne. Dek to nawat dingi gauli anak tak muhrim tau matot tak muhrim de nawat di pu bayi ni dek to nawat di gauli iya bayi ni we nai pu bayi ni nai gauli ati itanya muhrim aga pale hakut tamli taule ya punai hak pakai tanya hak milik hak aja tak tersinggung. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Lau jelaskan dek supaya tapahani makui. Niga yelli. Niga mangali. Mahar harganya wanita. Ia na tuang ke na makun raya mahar Jadi ia ko ulawang maharna tapasoliri tu angkat na bayneta. Okay? Ia ko sandalak Jepang, ia tu itu angkat na. Paangka siawita tahu boti sandalak Jepang maharna. Tahu pa kunrunna. Dewa kada salai wadisa namo aku Allahu mi bacani wadito. Tapi ia ko mulai mele HP Android na pasandala Jepang mo dia ngi bayi mina maka dodo. Ka bakiro. Ite kan nasaba arwani mahkamah jamahar makun rayyan berarti makun rayyan li. Ya kong kaga yalli ya punai ga. Ya punai tapi ya roga ga yalli na punai kiga. De terikat ni okoi di. Ia tu ampai ia ko barakna meka meli HP lawaja jawab punai to nasaba ia meli tapi HP we na punai kaga de terikat nyokuya makanya ko meka meli HP baru dia na merigaga tapahannya aja tak tersinggung makiro jadi oku itu monro na paham makiro atau pandrita ite gare ayat aga nasa pongalat aga nasa pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna jolo aja jata pater masna nikahilah wanita dua
Jadi ya koya meta curi ya ko tudak botingi langsung dua makun rei tapat tudak. Tegare. Pangkihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Dena cidi dua. Jadi ya kong katau botin na langsung dua makun rei bainena. Angka nama koko to? Itan gare. Masna dua. Wasulasa atau telu, waruba atau apa. Tapi aku deh mulai pawahida, cidi. Pertanyaan aku, iya ayah, parenta tambah istri atau ikurangi? Parenta mengurangi istri bukan menambah. Apa maka dari dua nah? Atau telu? Atau apa ya kode mulai ecidina. Makanya ayat ini menurut sebagian ulama tafsir sebagian, maka ayat ini turun meminta suami-suami mengurangi istrinya yang banyak. Nah sabaiya rorae angka 20 bainena, angka 20 telu, angka 50. Maka turunlah ayat ini meminta untuk eduana. Iya kukuramu bisa di kodua telu. Ia paling kota lupa apa nah? Ia natu apa? Pok batasan. Angka tu tambah ini. Nasa dua. Tambah telu. Siaga nih? 5. Tambah pa. Asera. Ia natu ampai asera. Batasan asera. Eka makiro. Maki itu tap sere. Itu kan. Jadi perintah mengurangi tapi napake teh untuk tambah benena. Jadi ini kajian agama. Aja no belala dalam koro macam matuk makun raya. Iya na tu ampai pak nabi tak maka dah kau nak megamu nabi jadi. Kemudian aganna nabi tai peringati pak. Iya ko taulino i peringati amat yang enam itu. Tanya aja jangan nak. Iya ko tua mopi ulang tahun ni. Iya ko mati kematian nak. Tanya ulang tahun nak. Makanya engkau yasa haul. Iya roh haul peringatan kematian. Tapi agana nabi te peringati. Tanya haul na agana pale aja jangan na itu pesan. Maka daya tu nabi tadi na mati. Tidak pernah mati untuk umatnya. Maka nama apa nang kena mati nang kaki buru na nabi ta. Jolo. Iya roh nabi ta dua. Angka Nur Muhammad, angka Muhammad, manusia biasa wafat, tapi Sayyidul Anbiya tidak. Deto nama tanahnya kok saya ringankan, seringan mungkin jelaskan. Metode si Jawa itu. Depo bahas si Mauli. Makie. Iya rona bitta pak pamulangi ri hakikie alena pacapura ri lahirang. Makanya nabi taitane kega waktu tancaji nabi maka dia sebelum Adam diciptakan. Nabi Adam ipancajo ko pong Allah Ta'ala diciptakan oleh Allah. Napaukilalan na suruga melo pubay ni Hawa agi surongi maharnya salawat kepada Nabi. Ni gayo lo kira-kira. Itu kan. Maka dawa dega ga dalelena itu stas. Dena dega dalelena de bina runtu itu dalelena. Maka dai po Allah Taala kulalana qura malabina. Qad ja'akum minallahi nurun. Tegale. Qad ja'akum telah datang dari Tuhanmu angkai napa puli kummu puli rialina qad ja'akum minallahi nurun cahaya napa wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Yang pertama datang itu nurun. Ini kan masuk ya Nurul Muhammad. Ia tu masuk na pong Allah Ta'ala
dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad degaga sewa upakan ka dilebokna ya tanay. Yana tu nakada li kulli shay'in min nurin Muhammad. Tungka sewa ina polukwi hanurna nabitna. Saya masuk sedikit supaya kapang cedai. Iro Nabi Adam isuri masalawat tapi maprotesi. Itu Nabi Adam tahu acca maprotesi. Malaikat angka gaji ipancaji yuluku magi jenang ko salawaki maka di angka Adam nasaniga nasanurun Muhammad kadaniga yero meka mitai nakka ipanina malaikat Jibril atas izin Allah, maka disitulah nur Muhammad terpancar di bawah sayapnya malaikat. Pacuru ulunna Nabi Adam dia nulai mitai karena terangnya cahaya itu. Iya naruna pacuru ulunna buta di dalam risalah itu buta matanya karena melihat nurnya buta. Aga Pak Burana ternyata isuroi pasitumpui duai kan ukindo di mana nak baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian dia usapkan emak kita maka dai nabita nigi baca ya Pak dongenge naripu itapu asakku pilalan nak bangi nai mau yuk ingat nana panas sepunguk kumatanna katallu puradena buta matanna nadi sulori pamasena pengalataan ya kuciaki maka kacamata ya narota pake tapalamu to marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Maka dawai dewa apalagi ya tustas ya kodeta apalagi ya tona kumak jenne ki pale ya kumak jenne kita julu mata aja tertutup mata tak terbuka Pak Burramate niatkan itu ya kota pala ni wae makoy taniakan bacangi salawat lalangati napa terbuka mata tak julu mata Pak Burramate ya kodeta le makan wa mapakka siatu madestas ya kode mau patulai pakai yang ketiga ya kau takut mengaji-ngaji ki oko bolata takut taruntu yo pilalan na korangnya samiun basir tapalin na indo di mata lelewali okoro ya se na lapalangnya napata-patama ko kadangata napata sapumo ko matata akatalu sambil bersolawat napata paliwalok ko pacapuran do cilit tatanra itama ya ku merungi tabaca ni la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim dena buta ya tu tawe de to na mataru-taru na li sulori pamasena pangalata dena berubah ya tu dua itu baraka itu maka dawai jarang apa ya mengaji pakai yang keempat lauki toko kacamata emang ngukuru napa tawaja itu dia nak bacaannya roh dui mani kemudian ia kas salawat ia natu apa ia tu salawat pak duan rupa angka salawat tu salawat mak diolo angka tu salawat mak dimondri dan akan datang ia natu apa kok kibasara eko mak diolo maka dai ilmadi bentuk lampau ia kok sekarang mudhari. Jadi maka dari itulah palanna ko salawat fi ilma dibentuk lampau sallallahu ala Muhammad. Makanya ko mak barasanji tawe na patoko mapatetto maka dari itu sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli ala Muhammad. Nasaba iya na dere sallangi cahaya na nabita. Paham? Jadi ya kau kata tahu maka ada kega na salawat Nur Muhammad, kega salawat rahasia sallallahu ala Muhammad. Ia ko salawat malahiran Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tatari Sayyidina
aja tak kada bang Allahumma sholli ala Muhammad ya tulah Muhammad maka ya dah bali bola ta Muhammad to yo poko makadaki sayyidina manassana ditta denang kana lette ko makalani sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina nabitta ya tu yo po makadam Allahumma sholli ala Muhammad maka te kalau Muhammad akbar la Muhammad Yusuf la Muhammad Karim Muhammad mana muatu oke jadi agak intin nih matu apa macawinnya betul makuye jadi iya rosalawa iya to na tu ipake pasi sumpung ni nurna nabi si bawa alele apa angka matu itu nabi tetamok pili cahayana nih maka nabi ko carane kapatu nabi ta de ala ki gare katong aga katong bakoro ko di katong apa ya tu ko kisidrak de gaga katok bakoro ala ki gare katong tatari we macinong si bawa we malucca keruh pagan na ilima macinong lima malucca kotangasoy tati lok kotangana la pangang kotangasoy tacukuki gare matan na soy okoro we malucca angka satu tapi dia nakita dia malada tapi loki gare ko macinong pita 5 katong 5 to matasso koro pita 5 ka matasso de cidimi tapi magi nang kalima pita nasaba pantulannya yang ada itulah dimaksud dengan cahaya dari nur Muhammad tapahani ko makir tapi de tunul lemo bae ko mapatangi ko macari pa ye aya na tu maka dapat cinge timu namba ia tu tajam yan na tu ampay kong kacamni na panobong ka pa namote do lalu yolo na dito ni Rita di naman nasa tapi iya kong kacamni mapacing namo bere-bere di pita to yan na tu maka daya nang kataw makanja mapacing atina sa kecil apapun dia bisa tahan itu kita reka na ya tapi dia patarui bahaya kumatarui jadi iya na tu ampai pegai bisalawata komelo ki si sumpulok ko nabita iya ko mapisaw ki masalawa petuto ya tu tapi ya ko masalawa ki si santusi maka daw apa madari apa yang lupai Pak Ustaz madari yang lupai masalawa iya na tu ampai angka patareka maka dia ko joka ko baca Allah ko maka dia tahu ya ko maka aja diuru baca Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad ya ko tudah ko ya ko mugat tangina pasak mo baca Allah ya ko mo pasu ibaca Muhammad ya na tunah kada po ng Allah Ta'ala mak di bola na ditamassu tapi dia dirule pakai makan ruyan itu Pak Madarian lupai yan ang kana HP tididit naukan tak deni jadi ya HP weci ditoje lasah no Pak Megameton ya kita tahu masalah kedo gara-gara HP angka tahu mata urun untuk seret nasa Pak mata atungan di Pak namo isi buku na lang gato di siwali mati tok mopi iya mata ni kak tahu malah satu iya di makun raya jagai haletai apa iya na tu ampai nabi yang maulukan nasabak mali aja nang kanana itampu mo pinamati ang na annat taw na jadi namati indo na nene na piare 2 taw mate to pa nene na iya kui diugi maka taw cilaka haja ngito taw patula-tula haja agya nang kataw di panajaji namati ang na annat taw na jadi namati indo na letilok ko nene na mate to pa nene na tapi de nabita justru nasi ke langit me piarai negara napa dituoi nabita ina japa ampe na ra apa ya tu ra ya Pak biasa tahu mina to makada tahu iya ko sipak na setalupo setamalino iya tu Umar sebelum tama salang iya ko boto makun rei mina botori na botor nasa kerto matampu mego misag yana na roan atau de
Akada maka di cidi maka di arwane nasa yak makunrai elo no butikang de na tajo na sera ulang ina nasa se iya bangku watan na nagatang ya na masu nasa arwane iya pakala on rojahan ampe nara ero biasa iya na robat tunai paturu na bitaro tapi na bitai na okui tangana tau jae tangana masyarakat de gaga ada na jaji tapi de na leleleleang de ya putih di anak taya na sigaro si bapak kandangi makan datoy talungas sumi makan dak boto ni nanti sigaro patoto manu mapak bitay dongas sumi mapak bitay boto ni ya tuh makui ha ina nacuri keadaannya nanya na bita de ina tatai magay makadai tau pandrita itay amulangan na ambok na nabita Abdullah aroni maka tandre ampe kiduma decenna nama lempu siruntu amina makunrai matandre siri kita gare arwani malempu siruntu makunrai makanja jajia ngana toto memang toko masalah tapi kita coba gare balik pasigilingan ni arwani pak beliang siruntu makunrai jimpe jajia ngana toto ko madecing yan na tunak kada iya tu welaran nge mapak bati iya tu tau matoy indo ambo itu angka tu gen na madecing yan na tunak kada hadesa iya kung ka tau paboto anak na de itu na tapabaca boto pali-pali pakot ci jolo itu de na tapatate pitu susum mematu ya tu na pangarui hadesa ya ro ketika engkau memperburuk akhlakmu majampemu pitu susut tu keturunanmu na pangaruhi ya na tu nak kada ya komeko mak baini tangga-tangga itau matonna maka de guru takali sidendrek almarhum ya ko angka kani kitu ko kak dia ngaropoe malopo satu tapi madani itu buana jadi yang kakak maha tahu memang bayi kalau lo memang bayi nak kanjak nani apalagi kok komi kamera ni ta main gatu kamera pak beliang nih itai abatiran maka itu mata riolo rumpu pinne risang yo ko namun rima ko paden gayasa ita to ni agak ci di mak buta taru ci di mali jangan mematona tami masigi mapasitaru gitu kan, ngadok ini. Tapi angka carana, ambo na masalah, indo na masalah, keluarga na masalah. Peti carana, iya na tu na ala tallo tay ko mamulu, iya tu tallo ite gade, ala ki gade tallo iti, tabawe lokko manu enarang, tallo iti, ti ilokko manu enarang, iya ko makbaboy matu mancaji manu ga. De tatta iman cajiti tapi ia romatu ko makbaboy manu ga nacuri atau iti manu maknanya aga ya kung ka anakmu na masalah kehidupanmu bawai lo pasantren na kiai mereng apa nacuri tu sipak na kiai na tanya tomaton yo pidi yalla ga ini di macam panitia dia na patato burak iya, maku itu sitonganna. Jadi itu ulama dulu matandre pahanna ke madodo sikolana tapi matandre pahanna. Yo po nak mondre matandre sikolana tapi pahanna madodo. Poy si salala dak. Ya ko to matandre sikolana na madodo pahanna sinina na jamay tawe salamanong. Bang itay na kana asyadu na sang asyadu. Tapi dia nalo masang pajang. Ngita kan. Ya namanya. Kemudian ada keunikan na nabita. Saya sampai 1 jam lebih sedikit. Jadi makanya kalau pas jam 2 saya berhenti. 5-6. Apa menimane? Makuye. Ada keistimewaan Nabi Tapabu. Saat pertama tadi salawat. Iya nas salawat mau tahu pasti letu. Aja kita masela makna dia letu salawatku. Tata letu ko salawat. Tata letu. Napa ni nas salawat mau tahu tata ilau doang ngoko malaikat. Napa ni dega gawat dirubai nasib majae kecuali salawat. Apa kampungnya na Madinah unron nasi selesai
pas na tamay na bitta tak de mana. Jadi ya ko angka tau malasa suri masalawa nama disi. Ya na angka tau masessa pakalinon na suri masalawa nama sagena lalangnya nola. Ya nangka aga-aga turu su na cia selesai suri masalawa. Apa malaika itu milau doang ko. Kira. Ya nangka bayi ni makan docei podang ada bacangi salawa. Nangka lakai palepak-lepak bacangi salawa. Ya nangka balu-balu cia tarala bacangi salawa. Magai nasabak malaika milau doang ni. Itu kare. Angka tu salawa. Dena sila da tema kareso nang kadale na pole. Napania ko pole dale pada we busie. Maponco moto. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Itu. Tak pala mo to? Alhamdulillah. Jadi dia tak pala sabaran. Jadi ulangi. Jadi salawat iya. Tapi ia kode tu le baca ya rumah kada we kata Pak Ustaz. Ia to na pale korebengi. Ia ko macalla ni matan nasoe melo labu celak matan nasoe masalah wanita ko masih sekitar 7 menit. Baca wasyamsi wal lail kulon subra bil falak siba kulon subra binas. Napa turungan ngi dalle pong Allah Taala seperti air hujan dari langit. Ya naro si sambumi itu wal lail siba wasyams. Kulon subra bil falak kulon subra binas. Ia dibaca. Tapi ia kocik diminta baca wal lail ini bawang itu diberikan kecerdasan di segala arah. Jadi komeri ibu karpak di setengah tahu suruh baca itu komelabu matan nase. Nang kanak tamasiko la melo ki komace suruh baca itu. Ia kode itu le makarwa rutin kapa tu suruh bani man repet je. Dena melo man reta suruh man repet je maso imatu man repet je cek dena peminum. Mace itu. Ya to tu barakat na je. Pasti dakana Nabi Ibrahim. Ya nang ka arwani man repet je itu tidak akan kena lama syahwat. Itu gunanya. Ia mengikoi di malam mani sabar ni. Kalau lebaran ni, makanya Nabi Ibrahim kan bersedekah itu untuk kita. Kemudian salawat online. Yang kedua, ia kodetul layro beresal lagi bani Nabi ta. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Apa ia tu ambok na watak kalire yana tu kolino indo ambok tak. Tapi ambok na ruwe nuru Muhammad. Yaitu ampai makadaki assalamu alayka ya Aba Barruh. Yana tu nakadaki gaji ambok na ruwe nuru Muhammad. Ambok na watak kalire yana tu kolino. Yana tu nang kapendapat maka da angka asan na ruwe kalau saya tidak sampai belum sampai ke situ. Karena ilmu saya tidak sampai ke situ. Ulama yang sampai wallahu a'lam. Jadi jangan salahkan karena memang ada tingkatannya. Kemudian yang terakhir penutup. Ya kudegaga tulle mala cara maku mapamula na latu capak na aja lalu na detalanya. Istilahku ya sederhana landa. Maka da tabacangi Fatihah nabita komeki matindro. Bacangi Fatihah. Yaitu ampai suruh kima baca Fatihah kappa ko tome matindro. Cicang untuk nabita, cicang untuk muslim dan muslimat Allah hayai min wal amwat, cicang untuk kedua tawatoe, cicang untuk idi. Makanya kappa. Akasya baca Fatihah komeki matindro? Fatihah kappa kulu Allahu katallu kulon subrabi pelak katallu kulon subrabi nasa katallu alif lam mim kahum muflihun ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa 2 ayat terakhir Quran suratul Taubah kada jakum kupura yaro napa tabaca la ilaha illallah kasiratu subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 kemudian alhaqumut takasur cicak jadi dia tabaca yaro
makun ruto ngah. Jaja kami peta baca. Taruh nih. Ang pating angkah. Apa iya tu koto me matinro onronna na ruwe melo yala. Iya na tu nakada iya tu tinro masila surang yang mateangan. Amateangan dicu asan tinro. Makanya pemakade guru tak jadi ramana modale. Saya mengaji kitab sama Imam Tasyafi 4 tahun. Siruntu guru tak modal Imam Tasyafi. Secara jasadi. Tapi ya komanipi tahu Pak kita kan. Maloli Sulo Jakarta nasi tengah jani matinro. Mak bicara to pana tatutu tinunna. Na itato pale na makapala na tatutu matani. Mata aga na pake, watak kaleke na pake joka, timuke na pake mak bicara, kapauluke na pake maringara, berarti angka alam isaliwan na alam watak kalele lebih cepat dibanding jasad ini. Yaitu na pake tau pandritai. Maka dade na jaja tu Pak Ustaz nawa-nawa ni aja na pale ke HP be. Ya kong kata oko mak kalau umrah at video call ni gare magi nang kalat tu oko na diga sambungan na. Masa dan apa mak bicara nasab kani oko men oko ni mak komano na palasti mi je kaca mi na diga ka kabal na si sambung magi nang kalat tu mak bicara. Tegale kalau tepat saya mau singgah menziarahi guru tak. Paling tidak bacangi Fatihah na pakai ilau baraka pot telinga kasih baraka pada telinga ya gurunta. Itu namanya tawassul. Iya na rota piga oko ki guru na wali aja na talo makan opo nganu pasalama ka aja mo ki iya na ko aja mo sokanya po aja dina ko tolomi milau do ngina pa milau do to pot telinga kasih baraka pada ye makanya buat timpa dua isure lo masyarakat kuburu tanya tahu sembarang wali apa malam kedua lo masyarakat kuburu jolo purana bapak boti ngasoe baja lo masyarakat kuburu sebelum berhubungan lo ko masyarakat milau baraka aku pengala ta'ala pada ye lengi lo makanya ni koko tulo tapahan ni aja tu si pacon ni nasang ka nenemu tu deni seng ka nenene aga je tu maka nenene dia sama ka kalasi ya nenemu ya aja na bawa lokoro nasaba angka ya sabaraka maka dapat carana sumbernya